Bafethu, umculo we-pandemic bafethu, season 3 i-video yokuqala izophuma ngomhla ka-5 January. La sizobe sishaya khona ama-part azobe ene-action amaningi kakhulu ngoba athi niyamazi Mthombikazi, ya. Nje umuntu ozokwathi ukuyishubisa shubisa le nto le egcina noSiyanda la sigcine khona sebengabhekani kahle. NoJombikazi nje. Izongishuba kakhulu nje bafethu since bathe kahle kakhulu. Bafethu ngicela ukuthi ningakhohlwa bafethu ukuthi uku-subscribe bafethu akumoshi isinto elincane elimnyama uku-subscribe bafethu. Uku-subscribe kuyakusiza ukuthi uthole yonke i-information nokuthola ama-feed aphostwayo ukuthi aphostwa nini kanjani. Bafethu cela nje nisi-support-e kakhulu emsebenzini esiwenzayo njengabanye abantu siyacela saphotheni ngoba futhi nje umsebenzi lo esiwenzela nina bafethu asisenzeli thina. Siyabonga kakhulu Sisonke le pandemic ngokusilandela kwenu.